ተራዊህ ቢያመልጥህ ይሻልሃል የኢሻ ጀማዓ ከሚያመልጥህ ሙሉ ተራዊህ ከዚያ ቅድም ያነሳሁት ተሳስቶ የበላ ተሳስቶ የጠጣ ጾም መቀጠል አይችልም ብሎ የሚያምን ሰው እስካሁን አለ እኔ አንድም ሰው ተሳስቶ የበላ ተሳስቶ የጠጣ ያፈጥራል የሚል አንድ ዓሊምም አላውቅም እንኳን በሱና ውስጥ ሸዓዎችም የሚሉ አይመስለኝም ምን ማለት ነው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من نسي وأكل وشرب أو شرب ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه الله نابلو الله ناتتاو صومني قتل صومني قتل نبي قتل يالو هانت افترحل تلاله بيمندرو بلا يتفلسف وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ودلاي أسبلوات عند هتاچن بقى افترشال بلو أسفطروات اني قاعد اولش ارقت يزم بلش بلچالو استاذ لمن بلاش افترشال بلو امبي بلوه وطاكو مقبال تسمعهم وطا اسفطرم نكته كاس وطاه ነው نبي صلى الله عليه وسلم من استقى فليقضي እንዲያውም በሽታው በጣም የሚጎዳው ካልሆነ በስተቀር ማፍጠር ነክቶ ማስፈጠርም የለበትም